pending bills so that each and every hospital can sign off with NHIF before NHIF closes. Nikaambiwa ile pombe ilikuwa inapikwa kwa siongo kwa mawe imerudi. Lema ikie kusoma mediasiana ndo maka siongo ka joro. Munyusa oki onyu twenenyu mbamba kwa mbamba. Ne wananchi bari ku members of parliament bara consultite. Bunge betu kapagite musimamo interest chiao bakumakira. Mumbunge na president basirikiana usirikiano bwasiri benga kasagwa bameotolea. Inkado chamonya mudikeria mwendo Geto FM nundu bakudina mbere gutudikeria na gutuwata mbaru indeto cha thaitha tucherukire mbita Frank Murimi. Geto FM Wombeka aye bara bagwataga utungata bogima bwa mwiri kiri chibitari chanto kiumbe na iracha kimisheni bakaga utungata boborunguro mubango wa imbia wa thirikari wa SHIF ogwe nyuma ya chibitari no kuga itiruta utungata bobombere thirikari ichire ya marando marahiri namo mankurukia bilioni 20 chibitari ino kurukira ngwataniro ya chiugite thirikari etibari tembecha ino amona kwigwa barutire utungata kiri ayeru nguro mubango wa uraurariogo wa NHIF mwandiki munene wa ngwataniro ya chibitari ino Samuel Mwenda augite thirikari etibekirite wirane kethirwa ikabarea marando mamam. Our instruction in our service delivery areas across the hospital has been not to deny patients the services, and we've been able to process patients who come, especially patients requiring admission. There are patients who had their surgeries planned. There should have been a reconciliation of pending bills so that each and every hospital can sign off with NHIF before NHIF closes. Gintu kikikiyite ntugu mwake nyuma ya mubango wa SHIF kwigwa ukiambiria kuruta nguge amwe na kwigwa minister wa ugima bwa mwiri Debra Baraza hekirite wirane ati gutimwa yakathi chibitari na kurega gutungatirwa ukaliwo guntugu yegoro aye baingi na mono baraba tungatagirwa mirimo ta ya kuthambia mpigo ibararaje mikire kurega gutungatwa kana bange kinya kuruta mbecha baribari ogwe nyuma ya chibitari no kwigwa ikirega kubatungatira. Geto FM Na Rais William Ruto na deterete mubango wa thirikari wa gukomborithania kieni kiandike kia Jomo Kenyatta International Airport JKIA kiri kambuni ya ndegoro ya India ya Adani Group. Akiaria ntugegoro Ruto augite mubango yo no akwagirithia kieni giku na kinyago kuyiria ageni baingi harakuga kuri na wirigiro bwa ageni baba kuongereka mwanka atuthiite. By 2027, we want to have 5 million tourists. And that is the reason why we need to expand our airport. The name Magical Kenya reflects our status as a premier global tourism destination, and the Expo serves as a top platform for stakeholders to showcase our country's unique offerings to the whole world. Ekaririkano mubango yo egitio kereganwa na Kenya baingi abunge na kinya maseneta ara ukuringithanwa na ngukumo inene gukirekana kambuni ya ndani ya perwe kandarathi inu na njira itakwereka amona kwigwa kuri na kambuni chingi ciatumite maromba mamu no aciaregerwa akunenkerwa kandarathi inu. Geto FM Na tukigarukira ndeto kuma kiri kaunti chietwa kariba kaunti ya Meru na mono hari miba kimera ibameneretie abunge baraba kwenda kuruta munini wa Rais Rigathi Gachagua geteni kariba baba kiaria baugete abunge baba ibaremeto kinya kuthetera gintu gya ukaria kiri kaunti ya Meru amwena mantu mange no agintu kiraba gwikira imantu maramata kuguna mu Kenya ara bathietie kinya boko baruta geteni mwanka wangiri chiri 27. Kwa thibato ni impeachment yeninya mama gethretre kwa wendi bara gotura ntato cia kuimpeach Gachagua gethra senate yeninya ya kuimpeach muntu aeta ni to kuimpeach rogavera gare aweta kinya Gachagua teno etete mumbunge na president basirikiana usirikiano bwasiri benga Gachagua bameotolea tote kwenda manto yau ambunge bena yo manto yo bena yo batu wananchi nao itobetere lakini bamenye bote uwe bweto ubena bona umbunge batu to wananchi to tayari usapoti Gachagua kiwanja kia ndege kila kwenda kurewa ikotha ige utoma ba impeach Gachagua Kenya yonde bro bati ko memonka to kinyete mundora munene mukeni mumbunge
mbunge nonto mbunge yatakanjandilia na manto yato yakerukinyete tuirete kana mbunge arakomenyera turenda kuromba murungu na bakameru beku besa inapa inasimbili yotorwa kuwende bako wanotorwa babati otorwa rimwe tekasagwa atorwa wengwa Geto FM. Tukithi na mbere na ndeto cietu mbetwa nirutitwe kirimbe umbithi kugwata mathomo makiubundi mara mari na kiguni kinene kagitaniga kaimbetwa rutitwe murungamiri wa gikundi gazo Kenya twe Regan Kaberia. Hassan Mudhuri agotutariri ino. Regan Kaberia urani muramiri munene wekundi gitika kithirikari kazoe Kenya ninyilite kwina batayantu ikira bunene kithomo kiubundi no kiwata mbarua kiwandire nyingi chikuretenire ana bakuritana moritani ya kiubundi yetu leo ni kuhakikisha tumefuatilia ile mpangilio wa serikali kwa sababu serikali yetu ina every time ina emphasize mambo ya talent based. Kila mtu ako na talanta yake, si ndio? Vile serikali na curriculum yetu ya mashule yetu ni kuhakikisha kila mtoto tunafuatilia nini talanta yake. Si vile tulikuwa zamani tunasema mtu anasoma hata kama hawezi area anafanya vile kitu apendi. Kama China watoto from day one wanafunza mtu anafuata line yake na nafikiria this is only way to create employment. Kulingana na Kaberia mathomo yaya ukiria mwana na kinye kiwango ya kila kia baraba thomete mathomo ya yangi na nikio thirikari litanirite wakachukuru ingi cha kiubundi. Ndio pia serikali imefika level ya kufungua nini technical institutes. Kwa hivyo kila mmoja mwanafunzi usije ukafikirie ama kijana ama mtoto asije akafikirie it's only going to university through the other ways. You can get to university through technical work that you do, through the technical training. Unaweza soma hii course na uende kama polytechnic, unafanya mtihani na unapita one level to another na unakutana mwenzako ule alienda through other system, unakutana university. Mkiripotera Geto FM kumatiania kaunti ya Mirumbe Tagwa Hassan Mudhuri. Geto FM. Na mudia komanda wa Borichi sub-county ya Tharaka North Kimanzi Mwangangi ugite nchobinde geiwatho echokerete kairintere chiaga chiongo ararutite mukana umukire kiri baraba komeruga akiuga bakayukirwe matagaria makiwatho muriungi makonye no imwandiki ndetwe tukumantere Tharaka na nagoturikiria na riboti ino. Ndwaya nchobinde geiwatho era wetheretwe kirwa na mbere ntheguruni ya Kenya ukirukira rwanyu administration wa mwana Borichi neonekanite gutobora guntu na guntu kongera kunchobiene kiremera ara sub county commander wa Borichi Tharaka North bwana Kimanzi Mwangangi ugete nchobine ade kuthirathira guntu kwingi kwa Tharaka North inde kujira nchobine no mbeta guchoka mpori na kwingi wa guntu mono kanjero. Kuanzia leo mahali naitwa Kasiongo nilikuwa nimeenda masomo mahali kurudi jana nikaambiwa ile pombe ilikuwa inapikwa Kasiongo kwa mawe imerudi na nafikiri kuanzia jana mmesikia kitu inaendelea na leo iliendelea na sitasimamisha kisiezero ya Kanjoro ni mwezi niki ni mwezi maduki Kanjoro niki na kunyooki na kwigada ade ndo mutangazi asuo kana kila mundu ibawonze Kanjoro ni aduki siezero sana alaba ba Kasiongo munyia oke mabiani muzembe no muri kambuzini nake yitege kwambere gupambana niyo muno maturani magachiongo ara kugancho bino ni chokerete kwa wingi nimaikie kusomethesiana andu makasiyongo Kanjoro munyusa oki munsomethesiana lakini enda kumuta bya onyu twenenyu mbamba kwa mbamba kisawa twenenyu ba warira no munini kwa chipo kwa mauthini bwana Benson Gitonga kuria mwingi maturani umba kuthongera kile mutaratara gwembe kwa giba mwiri ala kuga bota machibo na nini baguba na kila tonjukumu ya kwandikira ntokere mutaratara oyo ino ngima ya afya ni achenjiri kwa twale kuma kile National Hospital Insurance Fund to Social Health Insurance Fund ipo korombo kwa njerie ndio hulu wechenjie system wenu na kwele nuku registration yenderete. You can register online by dialing *147#. Na kuanzia next week, maofisi meto ma chief na assistant chief itio otoka botele ya kuibandikithia. Na kana womba ku register kutokokera *147# register. Nikaenda ukegwa ugatetheka ni ngima ya afya ino twene currently. Kiripotera Geto FM kumantere Tharaka Beta Muriongi Makonyi. Darikani 11 cia kuruka nyuma ya thaa ithatu cia harukiri ngikagera kathanta gonke ngicokera thainya na ndeto ngurukimbita Frank Murimi. Na iu nĩtio nteto cietu